Lele, pikalan. Kanda pitharai karne ka bisa. Kali jauh na kane. Ba, ka hospital te kala ajkai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Waduh, Selatan. Sister, hapsi ukat no ma. Kasurkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man kaway pa kaway kaminsim kalong ka koridor. Di nem tak recruitment non tak contractual ni pak sang thu bi ka ni ka moto wala dalai direct yang ni tak ni ka permanent recruitment mot man chimpor ni pa dau yo ya ka hab yo ya sanction dau hab khudi dau hab khudi ya ka written dau khudi ka interview ka tet te ni te dau khnang wa ni pa wa bon kam wa chu plam hi wa bon kini ki PhD CSC yung i wa kamu man ka te ki wa duna ki doktor te ni te dau ni wa de yo sanction kam chi spa sang thau tu ni post naka finance department tada ilake ini the first he the mudda perchang bai absorb yo ro ki bonded doctor to review join the make first stage by he absorb he manda kudi ya kanika advertisement the kitu report ro absorb nggak mem bon ngut wari di mata di tu tang em join hadin nei te wan kudi open all ni go live private like the manda dep nei te hagani ga last ni le kudi te mut kamwa Malumala kama hapo arpawi arpawu de kiwan de kita le waro himbi de appointment de posting di tangkaten mut sa sopa ji mut dau kan mut ni pak kajinge diong ito bon sen ni manda yo rural posting mana yo surat cengai surat yo yo sesor yo tau de itu to bon dam kan de kamu man kapten ni pak dang cisnya posting apa ya kaman kat tempo em ni pa wa to de bong iki om fa man da update ga man would go pa ga review ga tap check pa I would you clear from every aspect ni pa man kwai min tu I ran ra ya kan ga bon go thmi te man de ni te de would dau pass ko ya ga test yang division te ni te dau ngadong iki wo consult ki law department te ni te dau dang chimpor ko blum mala yoruti ki ni chwa ki ni ki ini pa nyau si nai chibenta wa khamtam ka jingjia yang tu ni exam te mete te mud to no I le ustang no I proses ko ustang no I ujian ki khana ki om I pha tang wa kamman katte te jan darap chimpor ko ni pha de yo tarik thmi te hadin ka jan hachwa yang go tu perchang pam ap ka new bond policy